mu gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kuba bikomera. Bigenze bite? Ingabo zashyizwe hafi y'imipaka y'u Rwanda, ubwo turavuga hano mu Kirundo ndetse na hano mu ishyamba rya Kibira, zamaze kuba zigenda zitoroka, ariko amakuru atuka mu gihugu cy'u Burundi ivuga yuko zashimuswe. Ese aya makuru atangarijwe nande? Ese byagenze bite? Ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. M23 yongeye kuba irekura ibindi bice hano muri teritwari ya Karehe. Ese bigenze bite? Ni nyuma yuko yongeye kuba yarekura ibindi bice ku munsi w'ejo hano ku kirwa cy'Ijwi, aho yagiye kuri bice bigiye bitandukanye byaje kuba bitangazwa n'abaturage. Ese ibi bigenze bite? Nabyo ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Aha ngaha muri teritwari ya Masisi, muri ino sekteri ya Katoyi, hano muri gace bita Mitimingi, M23 ishize iherezo kuri Wazalendo ndetse na Special Force y'abayibu. Ese bigenze bite? Operation yamaze amasaha ageze kuri 12 imaze kuba yahanagura za Wazalendo. Ese bigenze bite? Umugabo bita Sultani Makenga noneho apandi cyangwa se atangaje iki nyuma y'urugamba. Nabyo ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Undi musirikare ukomeye aha ngaha mu mujyi wa Bukavu yamaze kuba araswa. Ese bigenze bite? Ko twari tuzi ko mu mujyi wa Bukavu noneho harimo hararangwa amahoro. Ese uyu nguyu yarashwe gute? Byagenze gute? Nabyo ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Bivugwa yuko aha ngaha muri teritwari ya Minembwe uyu ni umunsi wa 8 ingabo za FARDC zigaba ibitero umusubirizo. Aha ngaha noneho mu gace bita mu gace ka Bidegu ndetse Mikenge ndetse na Karingi, indege zitagira abapilote za drone za kamikazi bivuga yuko zahashywe mu gihugu cy'Ubushinwa zamaze kuba zikora akantu n'inkuga ngo zamaze kuba zikora ibiki, zamaze kuba zica abaturage ku buryo bukomeye cyane. Nabyo ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Muri Mwenga ibintu byamaze kuba bihindura isura, ni nyuma yuko intare za Sarambwe zimaze kubona yuko Wazalendo, P5, FDLR, abarundi ndetse na FARDC biza amayeri yo kugenda babataka ninjoro. Abangaba noneho nibo bari batahi. Ese bakoze iki? Ese babitegetswe nanzi? Operation bayobewe nande? Nabyo ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Nandi makuru yose navugejejeho ndaje nyakugezeho. Kambaze suza abantu bagiye badukurikiranye ku migabane igitandukanye, navuga hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba ndetse n'umujyi wa 5 wa Kigali, babwira ngo amahoro y'Imana bane namwe, ibyo muri byose Imana ibahe umugisha. Abantu bari muri Afurika y'Iburasirazuba, twavuga nko mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kongo, igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cya Kenya ndetse n'igihugu cya South Sudan, babwira ngo namwe amahoro y'Imana abane namwe, ko tutibagiye n'abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika, twavuga nka Afurika y'Amajyepfo, Afurika y'Iburengerazuba ndetse n'Iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba bwaryo, babwira ngo namwe amahoro y'Imana abane namwe kandi ibyo muri byose Imana ibahe umugisha. Tujye hirya y'amazi magari cyangwa se ubwo twagiye mu ntara ya 6 ya diaspora mu bihugu bigiye bitandukanye, twavuga nka za Sweden, za Germany, za France, za Italy, za Britain, za Hungary, za Czech Republic, za Swiss, ahanga za Luxembourg ndetse na za Pologne ndetse na za Danemark hose, babwira ngo namwe amahoro y'Imana abane namwe, ibyo muri byose Imana ibashe kuba umugisha. Muri Amerika tuvugana twe bucya hari yabwira ndetse kandi bukira hari yabucya, ariko ubu tuvugana bo ni nijoro. Kansuza abantu bagiye batandukanye, abantu batuye muri za Las Vegas, za Texas, za Boston, za Indiana, za Kansas, za Maine, ahangaza za Washington DC umurwa mukuru wa Amerika, ndetse n'abantu batuye ahangaza Los Angeles, California, babwira ngo namwe amahoro y'Imana abane namwe kandi kuba mudukurikira ni inkunga ikomeye. Abantu batuye mu mijyi itandukanye cyangwa se muri provinces zigiye zitandukanye muri Canada, nka Ottawa, Montreal, Vancouver, Quebec ndetse n'ahanga Alberta ndetse na za Niagara hose, babwira ngo namwe amahoro y'Imana abane namwe, ibyo murimo byose Imana ibahe umugisha. Abantu batuye muri Aziya ntabwo twabibagiye nyaboneka, abantu batuye muri za Philippines, abantu batuye muri za Indonesia, abantu batuye muri za Thailand, abantu batuye ahangaha muri za Singapore, abantu batuye mu Buhinde, mu Burusiya, mu Bushinwa ndetse South Korea, ahangaha muri Arabia Saudite ndetse na Qatar, babwira ngo namwe muri Imana abane namwe. Tutibagiye abantu batuye za Sweden, muri Australia, kuri umugabane Australia, bivuga yuko ari umugabane uri hasi cyane cyangwa se uri ku mpera z'isi, ahangaha ndetse za Melbourne hari muri Australia, mbasuhuza namwe babwira ngo jambo sana kandi kuba mumurikira ni inkunga ikomeye. Nyaboneka niba ugeze hano ari ubwa mbere, kora like kugira ngo YouTube iduhe recommendation y'amakuru yacu abashe kugera kure cyane, ndetse ukore subscribe kandi ukazogera kugira ngo update zose zizaze zikujyaho 5 kuri 5, utibagisha na comment kugira ngo amakuru meza kandi yizewe uzajye yakurikira hano kuri Chris Empire. Mbahaye ikaze rero, ngiye bategura ugenda kugezaho aya makuru, nitwa Chris, mbahaye ikaze kuri Chris Empire. Ariko muri turatangira, reka mbanze mbiseguye, mbanze mfate ku mazi, kubera ko hari umuntu umwe wambwiye ati jya ukora amakuru ufite amazi imbere yawe, buriya biragufasha ndetse bigatuma uvuga amakuru neza cyane.
kadutangira amakuru yacu tudatinze. Ahangaha amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko ingabo zohejwe hafi y'imipaka y'igihugu cy'u Rwanda zamaze kuba zigenda zitoroka. Narabivuze mu gihango n'ukubeshya, narabivuze umugabo bita Neva yagufatiye ikintu bita stock y'ibiryo aragenda arayigurisha we n'umugore we, none byatangiye kuba bigenda bigaruka. Nyamara mu by'ukuri baje kuba bashinja umwe mu basirikare bakomeye cyane, bivuga yuko yamaze kuba yiba ibiryo. Baje kuba banamuta muri yombi, biza kuba bivuga yuko izi ngabo zamaze kuba zitoroka. None amakuru atuka mu gihugu cy'u Burundi bamaze kuba bakubita ibihuha hariya babeshya abaturage yuko ingabo zashimuswe nani. Amakuru nge nikure mu gihugu cy'u Burundi andakava wanjye utuye hariya mu mujyi, ntashatse kuvuga kubera ko byanamugiraho ingaruka, ntabwo nshaka kumuvuga, ariko yamaye amakuru avuga yuko abasirikare bamaze kuba batoroka, bikekwa yuko bamaze kuba batorokera mu gihugu cya Tanzania. Ibi bibaye nyuma yuko bagiye bashyira hariya mu ishyamba rya Kibira ndetse na hano mu Kirundo, aho bagenda batoza za FDL bazizanye. Mwagiye mubona za FDL zaturutse muri Zambia zigeze kuri 600, bukeye bwabo bazana FDL 800 ndetse bazana n'izindi zaturutse mu gihugu cya Kongo neza na za P5 zose, aho bivuga yuko barimo baragenda batozwa umunsi ku munsi kugira ngo bazajye gutera igihugu cy'u Rwanda bamaze kuba imashini z'intambara. Ariko aka kaya tuvugana bamwe batangiye kugenda bakuyemo akabo karenge kubera ko batangiye kubona yuko ibintu bashaka gukora nta njyana ndetse nta n'impamvu bagomba kuba babikora. Ikindi kandi mu gihugu cy'u Burundi ntago ari amakabya nkuru. Abantu bari iyo muri shaka mutubwire muri komanteri ikintu bita inzara mu gihugu cy'u Burundi yamaze kwifata indi ntera, ndetse no mu gisirikare byamaze kuba bigaragara yuko harimo amaruswa agiye atandukanye. Bivuga yuko ibiryo byagombaga kuba byagemurwa ahangaha mu ishyamba rya Kibira ndetse n'ahangaha ku Kirundo, aho bivuga yuko byagomba kugenda bikoreshwa n'abasirikare barimo baritoza, ndetse n'izi za FDL ndetse n'abasirikare barimo baragenda batoza abo ngabo byamaze kuba bihera. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi kandi bivuga yuko izi ngabo zamaze kuba zituruka, ndetse binavuga yuko bagomba kuba bazishakisha kugira ngo baburizwemo umugambi wo kuba izindi nazo zamara gutoroka. Narababwiye ati nyamara umugabo bita Evariste Ndayishimiye azaba amaraso y'inkubeshyi. None aka kanya bihereye mu gisirikare cy'igihugu, kubera ko aba bagabo nta muye bafite, kubera ko bamaze kubona yuko nabo bamaze kuba batereranwa. Nuko bakubita hariya mu ishyamba rya Kibira, abandi bakabakubita mu Kirundo, noneho baza akavuga ati mugende mwirwarize, n'ubundi mwamaze gukura ntabwo mukire abana. Amakuru kandi aturuka mu gihugu cy'u Burundi atariho ivumbi bivuga yuko uyu mugabo bita Evariste Ndayishimiye mu minsi mike araza gukora impinduka mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu baminisitiri bamwe. Uyu mugabo yashyizeho itsinda rikomeye ragatsindwa na Rurema, aho bivuga yuko iri tsinda ririmo ririca rigakiza. Uyu mugabo iri tsinda yashyizeho bivuga yuko ari iry'abasirikare ndetse n'abandi bashinzwe ubutasi bukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho bagenda batata buri umwe wese utavuga rumwe n'uyu mugabo ugomba kwiyamamariza manda iteganyijwe umwaka 2027. None aba ngaba bakaza kugenda abahitana, abandi ababirukana nta mpamvu. Ibi bibaye nyuma yuko uyu mugabo nawe amaze kubona yuko abo bita bagaturwasa ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bamushyiriraho amatsinda akomeye yo kuba bamupereza kugira ngo nahamwe n'ibyaha azakurikiranwe n'inkiko zo mu Burundi ndetse n'izo mu mahanga. Reka tubongo rero mu gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kuba bikomera umugabo bita Neva nyuma yuko rwose igisirikare cye cyatangiye kugenda gitoroka. Aka kaya tuvugana we nawe yamaze kuba ashaka uburyo cyakora impinduka kugira ngo azashaka uburyo yikavaringa. Reka tubongo twekeze ahangaha ku nkuru isohotse aka kanya muri iki gitondo bivuga yuko M23 imaze kuba yarekura ibindi bicano muri teritwari ya Karehe. Amakuru yasohotse ejo nabagejeje avuga yuko M23 yamaze kuba yarekura ibice byabarizwaga hara kw'icyakirwa cy'Ijwi. Ibi byagiye bitangazwa n'abaturage nyuma yuko intare za Sarambwe cyangwa se M23 itwitse ibirindiro bikomeye byayo yari ifite hariya mu duce tugiye dutandukanye twara kw'Ijwi. Nibyo byaje kuba bigaragara yuko M23 irimo iragenda irekura utundi duce tugiye dutandukanye. Ibi ngibi rero umugabo bita Sultani Makenga bamaze kuba bagenda bavuga ati se uyu mugabo niba arimo aragenda ariko ibice bigiye bitandukanye akagenda atererana abaturage, ese arimo arapanga iki? Aka kaya tugana bivuga yuko hano muri kano gace bita Ntabuka ndetse no muri groupement ya Mugote bivuga yuko tuno duce yamaze kuba utuno duce muri no groupement ya Mugote ndetse n'akano gace ka Ntabuka M23 ejo yaraturekuye hari ku kirwa cy'Ijwi byamaze kuba bitangazwa n'abaturage. Aka kaya tugana agace bita Tushunguti gahereye hano muri teritwari ya Karehe nako yamaze kuba ikarekura hano muri groupement ya Ziraro.
amakuru asohoka ahangaha bivuga yuko abasirikare baje kuba bava muri kano gace aho bafashe umuhanda muremure berekeza muri teritwari ya Masisi. nje nkakubwira urugamba rwahabereye ni injyana mu bivuga yuko za wazalendo zamaze kuba zihasiga ubuzima. Amakuru asohoka bivuga yuko M23 kimara kuva muri kano gace ka Tushunguti, FARDC, abarundi, wazalendo, P5 FDLR bamaze kuba bakageramo 5-5. Amakuru asohoka rero bitangiye kutangazwa gatse uvuga bita Sultani Makenga ko bino bice bifata n'ubundi yatambye ibitambo byinshi. Buriya tubitse yuko nta muntu urwana n'udakoramo. Buri ibice byose intare za Sarambwe zagiye zifata, umenye yuko zagiye zibifata zatakaje abasirikari, zatakaje ibikoresho kubera ko ziba zihanganye n'abantu bafite ibikoresho kandi bafite n'igisirikare cyatojwe. Urumva rero ntago babura kuba batakaza abasirikare. Rero abaturage ba hano muri Kariye bamaze kuba bikanga ku buryo bukomeye cyane, aho bivuga yuko abangaba bamaze kuba babona yuko rwose intare za Sarambwe zirimo ziragenda zibaterana. Ariko amakuru asohoka atariho ivumbi avuga yuko umugabo bita Sultani Makenga amaze kubashyira hanze itangazo rikomeye cyane, aho yabwiye abaturage yuko bagomba kuba bagerageza uburyo ki bagenda barwana mu bice bituwe n'abaturage benshi. Ahangaha twavuga nko muri teritwari ya Masisi hugarijwe n'indiri ya za wazalendo. Reka tuva kuri iyi nkuru tujya kuri iyi nkuru ya Masisi. Muri teritwari ya Masisi nari nababwiye ejo mburira uyu mugabo bita bamwita Mutayomba. Uyu mugabo wari uyoboye wazalendo hari muri ira secteri ya Katoyi ahangaha muri kano gace ka Metimingi. Uyu mugabo naramubwiye nabwo ati nushaka uretse kubyina mbere y'umuziki kubera ko umugabo bita Sultani Makenga ntago muzi. Byagenze bite? Ahasaga ku isaha y'isa 9:30 amakuru yasohotse aturuka hariya muri ka gace ka Metimingi bivuga yuko wazalendo zamaze kuba zikubitwa izakabwana bafatanyije na special force y'abahibo. Ni nyuma yuko intare za Sarambwe izi wazalendo zimo zirataka, intare za Sarambwe zasubiye inyuma gatoya zishaka uburyo kizibajishisha. Noneho za wazalendo sinibyo byose zimaze gufata kano gace ka Metimingi, zigira inama zavuga ati se wayi no tukweke tutabasanga mu duce bafashe, noneho tunabo tukabatimburiramo. Bivuga yuko umugabo bita Mutayomba ubwo yaherutse Kinshasa uwo bita Kisekedi yamukubise mashini gani 250, arangije araza zikubita abahungu be, abana be nabo zo kugenda bagucurangira ikintu bita mashini gani n'imbunda mbi cyane. Umuntu yaramutse yayikukinze ikintu wakizwa nacyo na amaguru kubera ko nayo ntago ushobora kuba wayisiga. Amakuru asohotse bivuga yuko umugabo bita Sultani Makenga yamaze kuba panga operation idasanzwe, yamaze kuba yihurira ku buryo bukomeye cyane. Bivuga yuko ahanga yamaze kuba afatirwamo mashini gazi zigeze kuri 23 ndetse na za wazalendo zamaze kuba zihasiga ubuzima bafatanyije na special force y'abahibo. Nge nari nabivuze ejo ndababwira ati M23 ntago ipfa gusubira inyuma gusa, ntago ipfa gusubira inyuma. Uyu mugabo bita Sultani Makenga nta mikino, arwana urugamba rwe yitonze, aba yarutekerejeho, aba yabonye imbogamizi ziri bubemo, aba yabonye buri kimwe cyose kiri ubusabe kugira ngo atsinde urugamba. Ku munsi w'ejo ku itariki ya 20 ubwo hari ejo kuwa gatatu, ariko aka tuvugana kuri wa kane w'itariki ya 21 ikintu bita M23 baje kuba bakora agashya, baza kwafata kimwe cya kabiri. Ni ngombwa ngo kimwe cya kabiri bafasha ahantu hanini ha kano gace ka Metimingi hano muri secteri ya Katoyi. Hafi buriya Metimingi ni nkaho ari Katoyi yose. Akatugana rero umugabo bita Sultani Makenga yamaze kuba yakwihorera ku buryo bukomeye, aho bivuga yuko urugamba yamaze kuba ahubwo rwimurira mu bindi bice bigiye bitandukanye birimo birabarizwamo za wazalendo FDLR ndetse n'iyi special force y'abahibo. Reka tujya ngaha ku nkuru isohotse aka kanya ivuga yuko umusirikare ukomeye hano Masisi, umusirikare ukomeye hano mu ngabo za M23 yamaze kuba arasirwa i Bukavu, nyuma yuko uyu mugabo bivuga yuko bamwita Metre Doni Bashige. Bashige uyu mugabo bivuga yuko yarashinzwe itumanaho hano muri Bukavu, ariko akaba yarashyizweho na M23. Yamaze kuba araswa cyangwa se yamaze kuba afatwa n'isaso, abivuga yuko arimo aravurizwa ku bitaro bikomeye cyane hariya byo mu mujyi wa Bukavu. Bivuga yuko uyu mugabo yari aho bita Aveni Mukwekwe. Hano muri kano gace ka Mukwekwe niho isaso byaje ko ari mufatira, ariko bivuga yuko nawe ari umwe mu bayobozi bakomeye cyane bashinzwe itumanaho hano muri no mujyi wa Bukavu, bivuga yuko yashyizweho n'intare za Sarambwe. Nyuma yuko ahangaha hagiye humvikana amasasa agiye atandukanye, bivuga yuko za wazalendo ndetse na FDL barimo baragenda bakitwikira ijoro, noneho bakagenda bakirara mu baturage, ndetse bivuga yuko bari bafite amakuru akomeye cyane y'uyu mugabo, aho bashaka kuba bagenda bamuhitana cyane. Yuko uyu mugabo buriya bivuga yuko yagiye azengereza itumanaho ndetse n'ibyombo
bya FARDC aho yagiye we n'abahungu be bagenda babihakinga, noneho baza kuba bagenda atuma M23 igenda yumviriza ubutumwa bano basirikare ba FARDC n'abarundi bagomba kugenda bakomentingana. Uyu mugabo bita leta Maître Doni Bashige yaje kubaraswa rwose, abivuga yuko arimo aravurizwa hariya muri no muji wa Bukavu. Amakuru asohoka bivuga yuko uyu mugabo ubwo yari kumwe n'abandi bagenzi be bari bamaze kuba batumwaho na leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa ntabwo imirahwema kuba yagenda yica abandi bayobozi ba M23 mu nzego zigiye zitandukanye. Nkuvuga uyu mugabo ntabwo akaze cyangwa se ntabwo twavuga ko ari mu bayobozi bakuru, ariko nawe ari umwe mu nkingi za mwamba za M23 ndetse n'umujyi wa Bukavu. Urumva yuko uyu mugabo yarakomeye cyane, ariko kakatugana arimo aritabwa n'abaganga hariya mu mujyi wa Bukavu, aho bivuga yuko iki gitero cyari cyagambiriye kwa cyahitana we ndetse na bagenzi be bane bari kumwe bagenda bafatanya imirimo ya buri munsi. Reka tujye ku makuru arimo aravuga mu Minembwe. Uyu ni umunsi wa 8 leta ya Kinshasa igaba ibitero umunsi ku munsi mu gace bita Bidegu, agace bita Mikenke ndetse n'agace bita Karingi. Drone zitagira abapilote za kamikaze ubwo yuko zahashwe mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse na leta ya Kinshasa zamaze kuba zigaba ibitero ku ngo z'abaturage ndetse no ku nsengero zigeze kure, byavuga yuko hano haje kuba hapfa abaturage. Umugabo bita uwo bita Sultani Makenga ndetse binyuze mu itangazo ry'umuvugizi w'igisirikare cya M23 uyu nguyu bita Lawrence Kanyuka ndetse n'uyu nguyu wa MDP twiganeho uwo bita Fred Kaniki baje kwa bemeza iby'iki gitero bivuga yuko leta ya Kinshasa irimo iragenda yitwikira ijoro. Uyu ari umunsi wa karindwi cyangwa se uyu ari umunsi wa 8 igisirikare cya FARDC kirimo kiragenda kigaba ibitero bikomeye cyane aha ngaha mu Minembwe. Ikintu gituma buya mu Minembwe hagabwa ibitero nabagejeho amakuru avuga yuko bano baturage rwose iyo uvuze M23 uhita wumva Iminembwe yose, kubera ko ari abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Urumva yuko rero ari ibintu leta ya Kinshasa yarapanze kugira ngo ibasha kuba yagenda igaba ibitero bigiye bitandukanye hano mu Minembwe. Binavuga yuko isoko ryo ku Ndondo ya Bijombo, amakuru asohotse aka kanya bivuga yuko leta ya Kinshasa irategura igitero simusiga gikomeye cyane igomba kuba yagaba ku munsi w'ejo ku itariki ya 22 cyangwa se mu ijoro ryo kuri uyu wa 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Uyu mugabo bita Sultani Makenga ndetse n'umugabo bita Colonel Nanga umuvugizi wa AF7 bamaze kwa nabo batangaza amagambo akomeye avuga yuko leta ya Kinshasa irimo iragenda yica abaturage, nyamara mu by'ukuri umuryango w'abibumbye izi za Loni zose ndetse n'umuryango w'ibihugu by'ubumwe by'Iburayi iyi yose imiryango yose igenda irebera, kandi mu by'ukuri ari abaturage barimo baragenda bicwa umunsi ku munsi. Ariko ugasanga M23 yo yamaze kubishyirwaho mandadari ndetse n'ibihano bigiye bitandukanye kugira ngo bagende bagaba cyangwa cyense bagende barekura ibice bigiye bitandukanye. Reka tubango twekeze ahanga tunasoza amakuru yacu muri kano gace ka Mwenga. Muri buke yuko amakuru arabagejeho muri Mwenga M23 yari yamaze kuba yayifata yose, ariko akatuvugana abawazarendo P5 FDL abarundi ndetse na FARDC baje kwa bitwikira ijoro bagaba igitero simuzi cyangwa se bagaba igitero gikomeye ku ntare za Sarambwe. Bivuga yuko abangaba abasirikare bageze kuri 5 b'intare za Sarambwe bamaze kuba bikomekeramo, ariko ku ruhande rwa coalition nabo baje kuba batakaza abasirikare bagiye bitandukanye. Amakuru asohoka hanga binavuga yuko harimo umwe mu basirikare bafite ipeti rikomeye waje kwa yakwicirwa muri no rugamba. Nyuma yuko bano bagabo babonye yuko gutsinda M23 bitashoboka ku manywa, baje kwa bitwikije. Ariko se nkibaza umuntu niba yananiwe ku manywa kurwana umuntu akuriba azashobora kurwana ninjoro koko? Bivuga yuko aba bana b'intare za Sarambwe ba Special Force bamaze kumenya amakuru yuko isaha ku isaha kwataka bitewe n'abatasi bayo, kandi bikavuga yuko n'amadrone yabo agenda atata umunsi ku munsi. Binavuga yuko rwose ahangaha ibintu byaje kwa bihindura isura, aho abaje cyangwa se uwaje guhiga yaje kwisanga yahindutse umuhigo. Umugabo bita Sultani Makenga nta mikino afite cyane yuko yamaze kubona yuko leta ya Kinshasa nayo nta muhwe imufitiye habe na gatoyi. Kansoreza amakuru yacu avuga yuko umugabo bita umuvugizi wa leta ya Kinshasa bita Patrick Muyaya amaze gutangaza amagambo akomeye kuri leta y'u Rwanda. Bivuga yuko rwose uyu mugabo yamaze kubashyiraho umunsi ntarengwa wo kuba ngo ingabo za RDF zavuye muri hariya mu mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Bivuga yuko ahanga none umva umugabo bita Patrick Muyaya arimo aravuga yuko M23 ifatanyije na leta y'u Rwanda ngo ari bo barimo baragira uruhare rwo kuba
Ebola yakwigenda ikwirakwira. Bivuga yuko ahangaha ngo babuze amakuru atangaje, bivuga yuko ngo babuze uburyo ki binjira mu mujyi wa Goma kugira ngo bajye gupima ndetse banirinde kiriya cyorezo. Ariko se kwibaza, izi ni impuhera izi ni impuhwe uyu mugabo bita Patrick Muyaya ufatanyije na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, aba bagabo ni impuhwe bafitiye M23. Ariko mwagiye mubona ino ntambara igihe yagiye itangirira, mwagiye mubona yuko leta ya Kinshasa yagiye ishinza igihugu cy'u Rwanda ndetse cyangwa se leta y'u Rwanda yuko ariyo irimo irarwanira hariya mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cya Kongo cyangwa se by'ibice bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ariko wareba ugasanga ikibazo nyamukuru giterwa n'ubuyobozi bubi bwa leta ya Kinshasa. Yes, amakuru nayo bafite yango kambabwenga muri Imana bane namwe kandi ibyo murimo byose Imana ibaho umugisha, ndetse nyaboneka kora subscribe ukande like kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro bya buri munsi, ukoresha ndetse na comment kugira ngo tuzajye tubana amakuru yandi ari imbere, kandi ukandi no kukazogera kugira ngo update zose zizaze kugeraho 5/5. Reka mbabwenga muri Imana bane namwe kandi ibyo murimo byose Imana ibaho umugisha. Ciao ciao, nakagaruka nanabifuze igitondo cyiza, ibyo muri byose Imana ibaho umugisha. Ciao ciao, nakagaruka.